To su neke tolike bizarnosti i perverzije. Sad ova Cassie Ventura, tu ta što je bila njegova družbenica koju je on maltretirao, to je između ostalog ona devojka sa onog snimka iz hotela gde on nju tuče i to sad je ona svedočila. To je Pandorina kutija otvorena takvih užasa, ali je neverovatno kako se to prenosi u mainstream medijima potpuno bez cenzure. Pa kao i Epsteinova priča sa ovom koja se kao ubila, svi znaju da se nije ubila i 100.000 ljudi na televiziju dođe i kaže ona se nije ubila, ali aj sad svi da se pravimo da se ona ubila. Oni kao da namerno hoće da ti to da pa šta. Eto, svi možete da vidite da to nije tako kako vam mi govorim, a mi ćemo i dalje to da vam govorim. Kad vam neko kaže da je ovako, a imaš snimak koji se pojavi 5 sekundi posle toga koji kaže da je potpuno drugačije. Da. Tako i sa ovom pričom o P. Diddy, svi ga se sad odliču, a svi su se s njim grlili, kačili one hashtagove P. Diddy party.